ringist. On sul hea meel, et sa oled siin? Aamen. Sa oled õiges kohas täna õhtul. Tõuseme üles, palvetame ja hakkame ülistama. Isa taevas, täname sind selle võimaluse eest. Avame oma mõtted, oma südamet ja igatseme, issand, kogeda sinu ligiolu, sinu taevast puudutust, sinu püha vaimu ilmutus, sinu juhtimist, sinu tarkus ja palume, et iga asi täna siin ruumis, mida ette võetakse, võiks olla sinu õnnistuse all, issand, et meie tehnika töötaks, meie ülistajad saaksid kogeda taevast võidmist, Jumal, jutlustaja, Lauri, kes on tulnud tõlkima, issand, igaüks, kes me oleme siin, et kuulda sõna ja saada osa ka sellest palveteenistuse osast. Ja kui keegi on täna siin oma haigusega või puudusega või valuga või mingisuguse muu hädaga, issand, siis sina juba oled näinud seda ka. Issand, me palume, et keegi täna ei peaks pettuma ega kogema sellist asja, et Jumal ei ole mind kuulnud. Issand, olgu täna avatud ka see palve atmosfäär ja igaüks kogemas sinu väge siin paigas Jeesuse nimel. Aamen. Nii, ja nüüd on järg ülistajate käes ja meie teeme kaasa kõike, mis me saame nii südamest ja heast meelest, kui me vähegi oskame. Lihtsalt ülistada ja kiita sind, tõsta su nime kõrgeks. Me vaatame su poole, me hüüame su poole, me vaatame su poole, issand sa. Me hüüame su poole, me loodame su peale, issand sa. Me vaatame su poole. Me vaatame
sa. Me loodame su peale, me hüüame su poole, me loodame su peale, issand sa, sest sinu käes on. Sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring, sinu käes on surm ja elu, kannad sa mind, hoiad sa mind, sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring, sinu käes on surm ja elu, sinu käes me ihu ja hing. Me vaatame su poole, me hüüame su poole, me vaatame su poole, issand sa. Me loodame su peale, me hüüame su poole, me loodame su peale, issand sa. Me vaatame su poole, me vaatame su poole, me hüüame su poole, me vaatame su poole, issand sa. Me loodame su peale, me hüüame su poole, me loodame su peale, issand sa. Sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring, sinu käes on surm ja elu, kannad sa mind, hoiad sa mind, sest sinu käes on maa ja taevas, sinu käes on aastaring, sinu käes on surm ja elu, sinu käes me ihu ja hing. Oled kuningas, alfa ja omega, kuningas, valitsed taevas maal, kuningas, alfa ja omega, kuningas sa, oled kuningas, alfa ja omega, kuningas, valitsed taevas maal, kuningas, alfa ja omega, kuningas sa, oled kuningas, alfa ja omega, kuningas, valitsed taevas maal, kuningas, alfa ja omega, kuningas sa, oled kuningas, alfa ja omega, kuningas, valitsed taevas maal, kuningas, alfa ja omega, kuningas sa. Issand, sina ei tee vahet inimeste vahel. Igaüks, kes on praegu siin, on sulle täpselt sama kallis. Sa hoolid täpselt sama palju meie igaühe muredest, rõõmudest. Issand, ma palun, et kui siin on ka keegi täna, kes kogeb, et tema ei ole tähtis. Kui sa koged, et Jumal ei armasta sind nii palju kui kõiki teisi siin või sa oled väärtusetum, siis Jumal tahab sulle öelda, et sa oled täpselt sama väärtuslik. Jeesus suri sinu eest ja sa oled talle nii tähtis ja sa oled väärtuslik. Sa oled nii väärtuslik tema jaoks, et ta oli valmis surema sinu eest. Veel siis, kui sa olid patune. Sa oled nii väärtuslik. Ära lase kuradil endale valetada. Issand, sina tunned meie südameid. Sina näed
tunned kõige sügavamale meie sisse. Puuduta iga ühte, kes siia on täna tulnud. Et keegi ei läheks minema siit tühjana, ilma sinuta, issand. Puuduta iga ühe südant. Issand, et tee see töö meie sees, mida sa tahad teha. Sest sina tunned meid, sa tunned igat üksikut, kes praegu kuulab või kes on siin. Ja me ei ole keegi väärtusetu sinu ees, sest sa oled otsustanud teha meid väärtuslikuks. Jumal, sa tunned me südameid algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavust ja ikka jälle meile vasta. Jumal, sa tunned me südameid algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavust ja ikka jälle meile vasta. Ma ei karda. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ja sinu käes on alati minu hing. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ja sinu käes on alati minu hing. Jumal, sa tunned me südameid algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavust ja ikka jälle meile vasta. Jumal, sa tunned me südameid algusest lõpuni. Sa ei reeda ega hülga. Jumal, sa ei eelista kedagi. Näed me südame sügavust ja ikka jälle meile vasta. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ja sinu käes on alati minu hing. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ja sinu käes on alati minu hing. Ma ei karda, vaid usaldan sind, Jeesus. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ma ei karda, vaid usaldan sind. Ja sinu käes on alati minu hing. Sa oled ülistustäär. Sa oled ülistustäär. Sa oled ülistustäär. Mu Jeesus. Sa oled ülistustäär. Sa oled ülistustäär. Sa oled ülistustäär.
ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Mu Jeesus, sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Mu Jeesus, sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Mu Jeesus, sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Sa oled ülistust väärt. Mu Jeesus. Sa oled kogu ülistust väärt. Sa oled enamgi väärt, kui see, mida me suudame anda. Aita meil panna oma lootus sinu peale. Me ei vaataks inimeste peale, me ei vaataks külaliste peale, kes käivad, vaid vaataksime sinu peale, Jeesus. Ja loodaksime kõike saada sinult. Sest meie lootus on sinu peale. Kes valitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumala, mu issanda. Ma seisan austuses. Ma seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igavikku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu anda mul. Ma igal hommikul su armu jälle näen. Sa märkad vaevas valus murtud südameid ja oma armu andva käe neil ulatad, et need, kes usuvad, su rahu kogevad. Mu lootus on Jumala, kes valitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumala, mu issanda. Mu lootus on Jumala, kes valitseb nüüd igavest. Mu lootus on Jumala, mu issanda. Ma seisan austuses. Ma seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igavikku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees.
su armu jälle näin. Sa märkad taevas alus murtud südameid ja oma armu anda käe neil ulata, et need, kes usuvad, su rahu kogevad. Mul lootus on Jumala, kes valitseb nüüd igavest. Mul lootus on Jumala, mu issanda. Mul lootus on Jumala, kes valitseb nüüd igavest. Mul lootus on Jumala, mu issanda. Issand, sina tunned meid. Ja sa tunned meid rohkem, kui me ise tunneme. Ja sinu ees ei saa me midagi peita. Aga su sõna ütleb, et lähki julgusega armu järje ette, et me leiaksime alastus ja abi õigeks ajaks. Ja täna on see õige aeg. Issand, me oleme siin. Me igatseme, Jumal, kogeda sind, sinu puudutust taevast, sinu elustavat hingust üle meie, tuld meie südames, igatsust, mis tuleb sinu käest ja armastust, mida sina üksi jagad meile läbi püha vaimu, nõnda ütleb ka sinu sõna. Me palume nüüd, et sinu liigeolu, sinu võidmine, sinu hea tahe võiks täita meid, Jumal, ja meie südamed saaks olla avatud ja kui me sõna kuuleme, see võiks tulla viljaka külvina meie eludesse ja kanda ka vilja Jeesuse nimel. Amen. Nii et Lauri ja Klaus, tere tulemast. Olge julged. Noh, jagad nüüd. Super. Praise the Lord. Kiitus Jumalale. So it's wonderful to be here. On again. suur rõõm jälle siin olla. I want to share a few testimonies what happened since last time. Ma tahan teiega jagada mõned tunnistused, mis on vahepeal juhtunud sellest ajast, kui ma viimane kord siin olin. Today I want to speak about a victorious life living by faith in the promises of God. Ma tahan teiega rääkida siis elust, kui sa elad Jumala ja Jumala järgi käid. Jumala usalduses käid. You got it? You made it extra long, yes? I made it extra long. Yeah. Just to irritate you a little. Yes, I know. Amen. Minu kiusamiseks tegi pika lause. So last time Viimane kord I saw some very big miracles happen. Nägin ma palju suuri imesid juhtumas. And I want to give glory to Jesus. Ja ma tahan anda au Jeesusele I nende was eest. preaching in a Lutheran church in Finland. Ma jutlustasin Soomes Luteri kirikus. And you know, when all the people had left, Ja, the Lord started working. ja kui kõik inimesed ära läksid, siis hakkas Jumal tööle. It's incredible. See on täiesti So uskumatu. everybody left and then God started to do the big miracles. Ja kui inimesed olid ära läinud, siis Jumal hakkas oma suurte imedega pihta. And so a young man came up, 40 years old, young man. 40-aastane noor mees tuli ette. That's very young, right? See on ju väga noor. I'm going to be pensioner No, next week. Ma jõuan pensionikka varsti. Incredible. See on täiesti uskumatu. And then I get money from the state, I can preach.
ja siis ma saan jutlustamise eest riigilt I'm palka actually very happy. ja ma olen selle üle väga I rõõmus. get a lot of money, not a lot of money, but some money, right? And I can preach the rest of my life. Et ma saan natuke raha selle eest, et jutlustada terve oma ülejäänud elu. So there is something good about socialism. You get pension when you get old. No nende sotsiaalsete asjade eest on vähemalt mingisugune hea ka, But saad of course, pensioni. we pay taxes all our life, so we have to get some money back. Kuna me maksame terve elu makse, siis midagi peaks ikka tagasi ka saama. Anyway, in the Lutheran Church, Niisiis, seal Luteri kirikus, you know, their style, it's not free like here. It's really kind of boring in one way. nende siis teenistuse ülesehitus ei ole selline nagu meil, see on selline struktureeritud, võiks öelda natuke nagu But igav. Jesus is alive. Aga Jeesus elab In the Lutheran Church, ka Luteri in the kirikus, Baptist Church, baptisti in the kirikus, Orthodox Church, ortodoksi kirikus in any church, ja igal pool. on the discotheque, Diskoteegis ka, everywhere, Jesus is alive. igal pool Jeesus elab. And if you just believe, you can receive. Ja kui sa usud, saad sa vastu võtta. Say amen. Ütle amen. The devil is always defeated. Saatan on alati võidetud Jesus is always Lord. ja Jeesus on alati issand. And here comes a young man. Ja siis tuleb see noor mees, 40-aastane, And he's blind. ja tema on pime. He can only see a little to the right side. Ta näeb ainult natukene paremale poole And he has lost his sight through an operation. ja ta kaotas oma nägemise tänu ühele operatsioonile. And I prayed for him. I didn't have faith, but I prayed for him. Mul ei olnud palju usku, aga ma palvetasin tema eest. I don't think he had faith either. Ega temal ka vist väga palju usku ei olnud. But I thank God Jesus had some faith. Aga tänu Jeesusele oli usku. So we prayed. Me palvetasime. Jesus' name, fix the brain. Jeesuse nimel tee terveks see aju. And he could see a little better. Natukene hakkas paremini nägema. God, fix the brain. Jumal, tee aju terveks. And then he could see. Ja siis ta nägi And he started to cry. ja hakkas nutma. Because Jesus Christ is alive. Sest Jeesus Kristus elab. Say amen. Ütle amen. So in the last couple of months, I see many people healed from blindness and Ma blind. olen viimastel kuudel näinud palju inimesi, kes on just nägemise tagasi saanud. So get ready. Nii et pange ennast valmis. I was now then I went to Italy. Siis ma läksin Itaaliasse. In Italy, Itaalias. a woman with glaucoma, Ja ühel naisel oli glaukoom. she got healed. Ta sai terveks. Another woman Ja teine naine, that had been healed 10 years before Kes from on- AIDS, kes oli AIDSist 10 aastat tagasi terveks saanud, but her eyes didn't function. aga silmad ei töötanud And I was korralikult. preaching about divine healing, Ja ma siis jutlustasin tervenemisest and she said like it was like there was a hand over her heart. ja ta tundis, et nagu oleks üks käsi oleks tema südame kohal. And suddenly the faith rose up, Ja et siis tema nagu see usk tõusis üles and when she opened the Bible, she could read. ja kui ta tegi piibli lahti, siis ta nägi lugeda. Because Jesus is alive. Sest Jeesus elab. Say amen. Ütle amen. We believe, right? Me usume ju, eks ju. And so that was Italy. Ja siis seal Itaalias Then I went to Poland. ja siis Itaaliast läksin Of course, Poola. there was a lot of other things that happened, but in Poland, Nii, vahepeal juhtus igasuguseid asju, aga Poolas, it was my first time. ma olin esimest korda It was Poolas. incredible. See oli täiesti They uskumatu. didn't know who I was, Neil ei olnud aimuga, kes ma olen, but it was a Christian TV station. aga oli kristlik televisioonijaam. And they reached 60,000 people. They could see 60,000 people watch it. Ja 60 000 inimest vaatas seda jaama. And so when I was talking about divine healing, Ja kui ma rääkisin siis üleloomulikust tervenemisest, a woman sitting there with cancer all over the body. oli üks naine, kes oli üleni vähki täis. Got happy Ta muutus õnnelikuks, because all the cancer melted away. sest kogu vähk sulas And välja. she went to the hospital. Ta läks haiglasse, She needed an operation. tal oli vaja operatsiooni teha. And they said, you have no tumors left. Ja siis öeldi, et kõik vähkkasvajad on kadunud, mitte No ühtegi ei ole tumors järgi. left. Mitte ühtegi pole järgi. And it was under the preaching. Ja see oli siis juhtus sellel Now, ajal, kui ma let's go to- jutlustasin. Let's go to Psalm. Lähme psalmid. What's this? Psalm 107. Psalm 107, 107. verse 19. Nii. Ja salm 107 ja 19. Nii.
They cried out to the Lord in their troubles, aga oma ahastuses nad kisedasid issanda poole and he saved them out of this distress. ja tema päästis nad nende kitsikusest And he sent his word, ja ta läkitas neile oma sõna and he healed them ja ta tervendas and nad delivered them from their destruction. ning päästis nad hauaveerelt. Right? So when we receive from God, Kui me võtame Jumalat vastu, we believe the good news, me usume seda head the uudist, gospel of Jesus Christ. Jeesuse Kristuse evangeeliumi This uudist. is where the power of God lies. See on see, kus kohas on Jumala vägi. You shall know the truth. Sa pead teadma tõde The truth shall set you free. ja tõde teeb sind vabaks. I must respond to the fact. Ma pean sellele faktile vastama. Right? Most churches, they don't believe in the fact. Nad ei usu seda fakti, paljud kirikud. They think you have to do things to get it. Nad arvavad, et sa pead midagi tegema, et seda saada. But in the kingdom of God, you don't have to do anything. You just have to believe. Aga Jumala riigis sa ei pea midagi tegema või seda välja teenima, vaid sa pead uskuma. Because Jesus already died, Sest Jeesus juba suri, he was buried, ta maeti maha and he rose up from the dead. ja tõusis surnust üles. He was already made a curse Ja tehti, needus on juba that võidetud, we should be blessed. et meie saaksime So õnnistatud our olla. struggle in life, is it really God's will to save us? Meil on, meie probleem on selles, et meil on, kas me usume seda, et Jumal tegelikult tahab ka meid päästa, To heal us? meid tervendada, To restore us? Is et it the meid will of God? et meid taastada, et kas see on tegelikult Jumala tahe minu elus. If you ask the Calvinist, Kui sa Calvinisti käest küsid, then only God knows what he wants. siis nemad ütlevad, et ainult Jumal ise teab, mida But we mida thank tahab. God we have the Bible, we know what he wants. Aga tänu Jumalale meil on piibel ja me saame teada, And mida all Jumal the tahab. promises of God is yes and amen. Ja kõik Jumala lubadused on jah ja aamen. And God wants to heal all, he wants to save all. Ja Jumal tahab kõiki tervendada, Jumal tahab kõiki päästa. Right? We have to believe that it's for everybody. Me peame ju seda uskuma, et see on kõigi jaoks nii. Say amen. Ütle amen. Now if you don't believe that, how can you receive? Ja kui sa seda ei usu, kuidas sa saad seda vastu võtta? Oh, I don't know if God wants to help me. Aga ma ei tea, kas Jumal tahab mind aidata. Maybe if he lifts me up on the chair and I fly in the sky, I maybe can get healed. Et võib-olla kui Jumal tõstab mind tooliga kuskile lae alla, siis ma võib-olla saan päästetud. But maybe if you believe the word of God, you can get healed. Aga äkki on hoopis nii, et sa usud seda, mis on Jumala sõnas kirjas ja siis sa saad That's the päästetud. key, right? See on ju see võti. Now, let's go to Romans. Okay, I'll take it here. Yeah, let's go to Romans 1:16. Nii Rooma kiri, esimene peatükk ja salm 16. Religion is this. Religioon on siis selline. You have to do things to get something. Sa pead midagi tegema, et midagi saada. And you never get it because you're too bad. Ja sa ei saa seda kunagi kätte, sest sa oled liiga halb. That's religion. See on religioon. Right? You go to the Catholic. Lähed katoliku kirikusse. I was in Poland now. You walk 600 kilometers and pray to Mary 600 kilometers and maybe you get some answer. Et käid 600 kilomeetrit ja siis palvetad Maarja poole, siis veel 600 kilomeetrit ja siis võib-olla sulle vastatakse. All you have to do is to cry out to the Lord. Ei, sa ainult hüüad Jumala poole. Jesus, I need salvation. Jeesus, mul on päästet vaja. And salvation is also healing. Ja pääste on ka tervenemine. And deliverance. Ja siis vaimude välja It is the same ajamine. package. See on kõik ühes paketis He koos. saves you. Ta päästab sind, He heals you. tervendab, He delivers you. ajab kurjad vaimud And he välja gives you joy. ja annab sulle He rõõmu baptizes you with the Holy Spirit. ja ristib püha And vaimuga he restores your life. ja taastab sinu elu And you don't have to prove anything. ja sa ei pea mitte kellelegi midagi tõestama. And he Amen. makes you holy. Ja teeb sind And täieliseks he makes you righteous. ja teeb sind õiglaseks. We can't impress God with nothing, right? Meil ei ole ju Jumalale millegagi muljet We can avaldada. only believe what Jesus has done. Me usume, saame ainult uskuda seda, mida Jeesus Because on he teinud. said it's finished. Ta ütles, et see on lõpetatud. The price has been paid. Hind on makstud. Only believe me. Ainult usu mind. Say amen. Ütle amen. Now, so many, especially also nowadays, the modern Christianity is very much philosophy, right? Moodne kristlus on
pigem selline filosoofia tüüpi. How to make yourself better. Kuidas ennast teha You paremaks. have to be better. Sa pead kogu aeg kuidagi parem People olema. can really see that you are saved. Et inimesed päriselt näeksid selle, et sa oled päästetud. You have to be full of the Holy Spirit, Ei, sa pead püha vaimu full järgima, of the power of God, olema püha vaimu full of täis, the word of God. olema vaimu täis, olema jumalat täis, And olema that's sõna it. täis. That's it. Ja see on kõik. Say amen. Ütle amen. Be happy we don't control you how good you are, right? Ole õnnelik, et meil ei ole mingit meetrit, kuidas kontrollida, kui hea sa Have oled. you lived up to the 10 standards? Kas sa oled nende standardite juurdes? No, I don't even know what they are. Ma isegi ei tea, mis need standardid on. I know one. Ma tean ühte. Love God, Armasta Jumalat, love others, armasta teisi, love yourself. armasta iseennast. You mean that's enough? Sellest piisab. That's enough. Jah, sellest It's täitsa enough. piisab. See But we täiesti can't piisab. even do that. Aga meil on isegi sellega We raskusi. need help from God to do that. Meil on vaja Jumala abi, et seda teha. Now that goes to Romans 1:16. Rooma kiri 1. peatükk, salm I am 16. not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Sest ma ei häbene evangeeliumi. It's the power of God. See on Jumala vägi. What's the power of God? Mis on Jumala vägi? The gospel of Jesus Christ is the power of God. Jeesuse Kristuse evangeelium on Jumala vägi. Unto salvation Päästeks for the one who believes. sellele, kes usub. If you don't believe, it's nothing. Kui sa ei usu, siis see ei tähenda But sulle if you midagi. believe, Aga kui sa usud, it sets you free. päästab see sind. Say Teeb su amen. vabaks. So what is the gospel? Mis asi see evangeelium siis on? You are guilty. Sina oled süüdi. You have to die. Sa pead surema. Jesus dies. Jeesus sureb, You die. sina sured. Jesus is buried. Jeesus on maha maetud, You are buried. sina oled maha maetud. You know, Baptist teaching. Jah, baptisti õpetus. Say amen. He's a Baptist. Yes. There's an extra glory here. Yeah. Right? And risen with Christ. This is the gospel. Risen with Christ. Jeesuse Kristusega üles tõusnud. We have a new nature. Meil on uus We loomus. are not sinners. Me ei ole patused, We are born again. me oleme uuesti We sündinud. are joint heirs of Christ. Me oleme Jeesuse pärandisse sisse Everything liidetud. is done. Kõik on tehtud. Jesus said it's finished. Jeesus ütles, see on lõpetatud. There's nothing more to do. Rohkem ei ole midagi teha. No, there's nothing more to do. Ei ole. You have to believe Uskuma and you have to receive. ja vastu võtma. You must receive through faith. Sina pead usu läbi vastu võtma. Because there's no condemnation. Sest ei ole mitte mingit hukkamõistu. How can you be condemned if Jesus was condemned? Kuidas sina saad olla hukka mõistetud, kui Jeesus mõisteti hukka? You cannot. Ei saa ju. Somebody paid the price. Keegi on hinna maksnud juba. Now, do you make mistakes? Yes. Kas sa eksid? Jaa. Everybody makes mistakes. Igaüks eksib. The priest, Preester, the preacher, jutlustaja and you. ja sina. We all make mistakes. Kõik teeme vigu. And we all saved by the saved by the same grace. Ja aga kõik oleme sama It is armu läbi päästetud. all Jesus and not you. See on ainult kõik, mida Jeesus on teinud, mitte sina. Say amen. Ütle amen. I mean, God, we can't glorify anything to God. Meie ei saa kuidagi Jumala jaoks midagi aulisemaks teha. Then it says, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as written, the just shall live by faith. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Now, the one who sins will die, right? Need, kes teevad pattu, surevad. I love the law. Mina armastan seadust. 416 laws. 460 seaduse punkti. How many did you keep? Right? None of them, right? Nope. None of them. You sin every Sabbath. Igal sabatil You teed watch pattu. the mobile. Vaatad telefoni. It's a sin. See on patt. Then you're already going to go to hell. Ja juba siis lähed põrgusse. Can you see how stupid church is? Kas sa näed, kui nagu ajuvaba see Oh, you made a kirikusüsteem on mistake. aeg-ajalt? You made a mistake. Me kõik teeme vigu, sina You tegid veo. watch TV on Sabbath. Vaatasid sabatipäeval You are telekat. guilty. Süüdi. You fail in one point, you are guilty. Kui sa ühes asjas eksid, oled süüdi. And this is why I love the law. Sellepärast mulle meeldib seadus. I am guilty. Ma olen süüdi. So I was crucified. Nii, et ma olen risti löödud And I am dead. ja ma olen surnud. Say amen. Ütle amen. I'm dead. Ma olen surnud. Yeah, you really need to die. Yeah, I'm already dead. Sa pead surema, aga ma olen juba surnud. But I'm a brand new
creation aga ma olen täiesti uus loodu, with no sin. ilma patuta. I am not a sinner. Ma ei ole enam patustaja. You are not a sinner. Sina ei ole If patustaja. you are born again, you are not a sinner. Kui sa oled uuesti sündinud, ei ole You sina are patustaja. blessed. Sa oled You are not õnnistatud. cursed. Sa ei ole You neetud. are blessed. Sa oled õnnistatud. Say amen. Ütle amen. If you're cursed, Kui sa oled neetud, then you have to be lost, right? siis oled sa kadunud. But if you're saved, Aga kui sa oled you päästetud, cannot be cursed. siis sa ei saa olla You neetud. just cannot be cursed. Ei saa neetud olla, You are blessed. sest sa oled õnnistatud. We don't have any generation curses. Meil ei ole mingit generatsioonide ülest We have the blessings needust, of the Lord. aga meil on Jumala õnnistused And the meie üle. blessings of God Ja Jumala is õnnistused in every area of life. on igas sinu eluvaldkonnas. Say amen. Ütle amen. Healing, Tervenemine, prosperity. rikkus, küllus. It's not just for the Americans, right? See ei ole ainult ameeriklaste teema. It's for the Jews Juutidel ka. first. Juutidel And kõigepealt. also for the Gentiles. Ja ka siis teistele. Maybe the Gentiles will get the idea that God really wants to make you blessed. Või siis The paganrahvad, Christians. jah, kristlased, paganrahvad siis juutide jaoks, nendele tuleb ka seesama asi. God wants you to be healed in every area of your life. Jumal tahab, et sa oleksid terve igas sinu eluvaldkonnas. Say amen. Ütle amen. Now, let's go to Hebrews. Nüüd Heebrea kiri. Now, so the thing is, to get rid of condemnation, Et sellest hukkamõistust vabaks saada, it's not you repenting all the time. ei ole see, et sina kogu aeg kahetsed. I repent every day. Mina kahetsen Right. iga päev. Every morning, Igal I hommikul, say, God, forgive me of every sin. Jumal, anna mulle andeks iga mu patu eest. Because I don't even know what it is. Ma isegi kõiki oma patte ei But I suuda think üles God lugeda. knows. Aga Jumal teab. And if I say to God, forgive me of all, Ja kui ma ütlen Jumal, anna mulle kõik then he mu says, patud yes, andeks. I forgive you of all. Ja siis Jumal ütleb, et jaa, ma annan sulle kõik I andeks. don't walk around and look at my neighbor. What sin have you done? Et ma ei käi oma naabri juures niimoodi, et aga mis patuga sa täna No, hakkama I said? look at him. You're perfect. Ma vaatan teda, et sa oled täiuslik. Jesus has saved you. Jeesus on päästnud There's sind. nothing wrong with you. Sinuga ei ole mitte midagi halvasti. And maybe a little screw loose here and there, but Aga beside of that, everything's võib-olla good. mõni kruvi logiseb siin-seal, aga muidu üldpildis on kõik hästi. I mean, we're all normal, right? Me oleme kõik normaalsed. Say amen. Ütle amen. I used to preach for, I was working with insane people, Ma töötasin siis vaimse puudega inimestega. crazy people, right? Jah. Yes. And the hospital had given them up. Ja haigla oli nad juba maha kirjutanud. So I was preaching for them. Ja siis mind lasti neile jutlustama. And when I prayed for them, all the demons came out and they came back in the evening. Ja siis kõik teemonid läksid jutlustamise ajal välja ja siis nad tulid õhtul tagasi. It was like a train station. See oli nagu rongijaam. They went Ja out raudteejaam. and in, out and in. Ja Right? käisid niimoodi teemonid sisse-välja, sisse-välja. And I said to God, Ja siis ma ütlesin Jumalale, why don't they get free? et miks nad siis vabaks ei saa? Then God said, Ja Jumal ütles, you don't see with my eyes. sina ei näe minu silmadega. They are normal. Nad on normaalsed. So I come in. Ja siis ma läksin They sisse. were really crazy. There was not just little crazy, very crazy. No, nad olid väga, jah, out there. Very crazy. Jah, väga hullud. So I looked at them. I have good news. Ja siis ma ütlesin neile, mul on teile head uudised. You are all normal. Te olete kõik normaalsed. And they looked at each other. Ja nad vaatasid üksteisele otsa. Are we normal? Kas me päriselt ka oleme normaalsed? And then I acted like they were normal. Ja siis ma käitusin nendega nii, nagu nad oleksid normaalsed. And what happened? Ja mis siis juhtus? I think 60% became normal. Ja ma arvan, et umbes 60% nendest muutusidki normaalseks. Why? Miks? I started to treat them like they were normal. Ma hakkasin neid kohtlema, nagu nad oleksid normaalsed. I didn't look at the wrong things in their life. Ma ei vaadanud nende elu vigade peale. You see, faith is an action. Usk on tegu. You believe. Sa usud By the stripes of Jesus, Jeesuse väes, I am healed. ma olen And then you tervenenud. act Ja siis sa like tegutsed, you are healed. nagu sa oleksid tervendatud. And you just thank the Lord. Ja siis sa tänad Jumalat. I am forgiven. Mul on andeks antud, I am healed. ma olen tervenenud, Thank you, Lord. tänu Jumalale. First time I saw Peter, Kui ma Peeterit esimest korda I was nägin, partly paralyzed. ma olin pooleldi halvatud.
and he was laying on the floor. ja tema lamas põrandal. But we both were healed. Aga me mõlemad saime terveks. So I rose Peter up, Mina tõstsin Peetri üles and I got healed a couple of months later. ja mina sain siis paar kuud hiljem But the tervendatud. truth is, 2,000 years ago, Jesus paid the price. Aga 2000 aastat tagasi Jeesus maksis hinna. Say amen. Ütle amen. We didn't compromise. Me ei teinud mingit I kompromisse. didn't say because I was partly paralyzed, Jesus don't heal. Ma ei öelnud seda, et kuna ma olen siin pooleldi halvatud, siis Jeesus ei saa oma tervendavat tööd teha. I don't have to explain Ma ei pea kuidagi selgitama, why it works and why it don't work. miks vahel töötab ja vahel tööta. I'm not God, Ma ei ole Jumal, but I have to tell the truth. aga ma pean ütlema tõtt. Do you hear what I say? Kas sa kuulsid, mis ma ütlesin? Why doesn't this one get healed? Miks see ei saa terveks? I don't know. Ma ei tea. I'm not God. Ma ei ole Jumal. Why don't those people over there not saved? I don't know. Miks need inimesed seal ei ole päästetud? Ma ei I'm tea. not God. Ma ei ole Jumal. But I know what the Word of God says. Aga ma tean, mida Jumala sõna And ütleb. that is important. Ja see on tähtis. He sent His Word Tema saatis oma sõna and He healed them. ja tegi nad terveks. Say amen. Ütle amen. It's not about religion. See ei ole religioon. It's about the fact. See on fakt. Let's go to Isaiah 53. Jesaja 53. 53. Now, so the fact is what Jesus has done. See on see, mida Jeesus on teinud. He says like this. Isaiah 53. Jesaja 53. Vabandust, jah. Jesaja 53. Okay. Verse 3. Salm 3. Or 5. 5. 4. 4. Surely are born our griefs and carried our sorrows. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. ja kandis meie valud, aga meie pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. He was wounded for our transgression. He was bruised with our iniquities. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. The chastisement of peace was upon him. Karistus oli tema peal, And by his stripes et meil oleks rahu ja tema vermete we läbi are healed. on meile tervis tulnud. Now in Poland, when I preached, and this woman with cancer was sitting there, she got healed. She didn't even know she got healed. Poolas see naine, kes oli siis üleni vähki täis, kui ta terveks sai, ta ei teadnud, et ta on terveks saanud. But the word went in and set her free. Aga sõna läks sisse ja tegi ta vabaks. Right? She was forgiven Tal anti andeks and she was healed. ja ta tehti terveks. It's the same word. See on sama sõna. Let's go to 1 Peter 2:24. Esimese Peetruse 1 Peter 2:24. 2 ja 24. It says, He himself Tema ise bore our sins on his own body on the tree, kandis meie patud oma ihus üles ristipuule, that we have died to sin, might live for righteousness. et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. By whose stripes you were healed. Kelle vermete läbi sina siis terveks said? Tema vermete läbi oleme me terveks saanud. Were healed. Sa said juba terveks. What is were healed? What is that? Were healed? Said juba terveks, mis see tähendab? That means 2,000 years ago. See tähendab, et see toimus juba 2000 aastat tagasi. Ta võttis enda peale meie patud. And if you believe, ja kui sa usud, it starts to manifest. see juhtub sinu elus. If you believe, kui sa usud, it starts to manifest. see võtab kuju sinu The elus. truth will set you free. Tõde teeb sind vabaks. Right? You don't get healed because you're good. Sa ei saa terveks sellepärast, et sa oled väga hea. You don't get saved because you're good. Sa ei saa päästetud sellepärast, et sa oled väga hea. You get saved because you're bad. Sa saad päästetud sellepärast, et sa oled paha. Say amen. Ütle amen. I mean, if you're not bad, you cannot get saved, period. Kui sa ei ole halb, siis sa ei saa ka päästetud. Nii on, punkt. And if you're not sick, you can't get healed. Ja kui sa haige ei ole, siis sa ei saa ka tervendatud. So we know everything everybody Jesus helped, they were bad, right? Kõik inimesed, keda Jeesus aitas, nad olid halvad. They were not saved. Nad ei olnud päästetud. None of them was saved. Mitte ükski neist ei olnud Not päästetud. one. Mitte ükski. And he healed them all. Ja ta tegi kõik terveks.
Say amen. ütle amen. It was first after the cross people were saved, right? Ja siis peale siis ristisurma siis inimesed said But päästa. after the cross, Aga peale we ristisurma touched the anointing of God, me puututasime Jeesuse või Jumala the võitmist, truth, tõde, what the Lord says. mida Jumal ütles. We touch the promise, Me katsume seda lubadust what God has says. ja seda, mida Jumal on That will öelnud, set you free. see teeb sind vabaks. Say amen. Ütle amen. Now, let's go to Mark 11. Markuse evangeelium 11. peatükk. Now, I will explain to you very simple. Nüüd ma selgitan teile väga lihtsalt, Because a lot of us that go to church, we have given up. sest paljud meist, kes me kirikus käime, oleme juba loobunud. We are disappointed. Me oleme pettunud, We have prayed. me oleme palunud, We feel God has not answered us. aga meil on tunne, et Jumal ei ole meile palvetele And then vastanud. we are given up. Ja siis me oleme loobunud ühel But you hetkel. should never give up. Aga sa ei tohiks mitte kunagi alla anda. Keep seek, you will find. Kui sa jätkad otsimist, siis sa leiad. No, you never give up. Mitte kunagi ei tohi alla anda. No, I was attacked by sickness just before I came here. Mind ründas haigus just vahetult enne seda, kui ma siia tulin. Oh, you mean you get attacked by sickness? Kas sind ka haigused ründavad? Yes, many times. Jaa, palju kordi. Oh, you don't have faith? Kas sul pole usku siis või? Yeah, I have faith, but maybe I didn't use it. Et mul oli usku küll, aga võib-olla ma ei kasutanud I'm seda sel just like hetkel. you. Ma olen nagu igaüks teist. That's no different. Ma ei ole kuidagi But I teistmoodi. don't blame myself. Aga ma ei süüdista kuidagi I blame iseennast. the devil. Ma süüdistan saatanat It's the selles. devil who attacked me. Saatan ründas mind. I have the right to be healed. Mul on õigus olla tervendatud. I don't blame, okay, maybe I sinned, maybe I made a mistake. Ma ei mõtelnud nii, et no võib-olla tegin pattu, võib-olla eksisin kuskil. I know I do that every day. Ma tean, et ma iga päev panen mööda. Every day, wrong thoughts, Iga päev wrong valed actions. mõtted, valed teod. If I should live out of that, I'm doomed to hell, right? Ja kui ma peaksin sellest lähtuma, siis olen ma põrgus But igavesti. we are saved by grace through faith in Jesus Christ alone. Aga me oleme Jeesuse Kristuse usus, Jeesusesse Kristusesse all päästetud. the promises of God is yes and amen. Kõik Jumala lubadused on jah ja God aamen. says it's yours. Jumal, see on sinu I oma. want you saved, healed, delivered. Ma tahan, et sa oleksid päästetud, tervendatud ja vabastatud. And you believe the word of God and it will set you free. Kui sa usud Jumala sõna, sa saad vabaks. This morning, Täna hommikul I prayed for many sick and many got healed. ma palvetasin paljude haigete eest ja paljud said terveks. But here comes a little boy. Ja siis tuleb üks väike poiss. A little boy. Väike poiss. I said, hey, how are you? Hei, kuidas sul läheb? I said, what's your problem? Mis mure sul on? I have pain in my ear. Mul on kõrvas valu. I knew it's so easy with children, right? No lastega on nii lihtne. You don't have to scream Ei ole vaja karjuda, because they believe. sest nad usuvad. So I said, in Jesus' name. Ütlesin talle vaikselt, Jeesuse nimel tervendatud. He was not surprised. Ta ei olnud kuidagi üllatunud. Of course I'm healed. I No. asked to get healed. I'm healed. No ta võttiski seda nii, et ma küsisin, et saadaks terveks ja saingi And terveks. Jesus No, ma olen. says, you must be like a child Et sa pead olema selles osas nagu to laps, inherit the kingdom of God. et pärida Jumala They kuningriiki. don't use the brain. Nad ei kasuta, kuidagi ei mõtle üle selles He had osas. never read the Bible. He never read the Bible. Ta ei ole kunagi piiblit lugenud. He was 5 years old. Ta oli 5-aastane. We don't even know how he prays. Ma isegi ei tea, kuidas ta valvetab. Hello? Hallo? He probably didn't even sing the songs in church. No isegi võib-olla ei laulnud ülistuslaule kaasa. He was probably just playing football or something. Mängis palli või midagi samal ajal. But then he comes, Ja siis ta tuli I need healing. ja ütleb, mul on vaja tervenemist. Of course. Aga loomulikult. And you come the other ones. Ja siis tulid teised. Look at me, God. Ja Jumal, vaata mind. I have read the Bible. Ma olen piibli I läbi have lugenud. prayed. Ma olen I palvetanud. have sing the songs. Ma olen laulud ka kaasa Look laulnud. at me. Vaata nüüd I mind. deserve it. I deserve it. Ma olen selle ära teeninud. No, you deserve to go to hell. That's the real truth. Ainuke asi, millest sa oled välja teeninud, on põrgusse minek. Selle oled tõesti välja we are teeninud. very happy God has saved you by grace. Aga meil on hea meel, et Jumal on sind armu läbi We päästnud. don't want what we deserve, we want grace. Me ei taha seda, mida me oleme ära teeninud, me tahame armu. And we want the inheritance of God. Ja me tahame Jumala pärandit. So how do I receive? Kuidas ma selle vastu When võtan? it's not based on me, Kui see ei ole minust it's sõltuvalt, only based on Jesus Christ. see on ainult Jeesusest sõltub. How do I receive?
kuidas ma selle vastu I võtan? have to understand what Jesus has done. Ma pean aru saama, mida Jeesus on teinud. You know, the Jews, they're very lucky, right? Juudid, nad on väga õnnelikud, They eks? only have to repent once a year. Nad peavad ainult 1 kord aastas kahetsema. But you are Baptists, you have to repent all the time. Aga baptistidega peate kogu aeg kahetsema. Because you have to make sure that everything's okay. Sest sul on vaja teha selgeks, et alati kõik on okei, But the kõik on andeks antud. Once a year, forgive me, and everything is good for 1 year. Ja juudid 1 korra aastas paluvad andeks ja terve aasta kõik on hästi. So we are under a better covenant. Aga me oleme parema lepingu all. There is no sin. Ei ole mingit pattu. Jesus took our sin Jeesus võttis meie patu 2,000 years ago. 2000 aastat tagasi. You are forgiven. Sa oled andeks antud, sulle on andeks antud. Amen. You like that? Yeah. You're rubbing off on me. You like it, right? And it's wonderful. Ja see on imeline. I repent, I forgive, I ask God forgiveness. What I'm saying is, I have to be Jesus-minded, not me-minded. Ma palun iga päev vabandust, sest et ma pean olema mõtetega Jeesusel, mitte mõtetega iseendal. I cannot heal myself. Ma ei saa ise ennast I tervendada. can't deliver myself. Ei saa ennast vabastada. Now we have a movement of deliverance, right? No, nüüd meil on siis nüüd see vabastusliikumine. Everybody has a lot of devils. Kõigil on palju saataneid sees. Yeah, where does that say in the Bible? Ja kus kohas seda piiblis on räägitud? Yeah, but it's a new teaching. Aga see on ju uus õpetus. I was in the same teaching in the 80s. 80-ndatel ma olin selles samas õpetuses. But there was just one problem. Aga seal oli üks probleem. You couldn't see it in the book of Acts. Apostlite tegudes ei näinud seda You asja. didn't see Peter and John casting devils out of each other. Et Paulus ja Peetrus ei ajanud üksteiselt vaime välja, kurja vaime välja. Hey Peter, you have some devils, let me cast them out. Et Peetrus, kuule, sul on mõned saatanad sees, kuule, las ma ajan Hey välja. Peter, you have a wrong feeling, let me cast that out. Kuule, sul on vale tunnetus, las ma ajan selle välja. And I met many of them now, oh, I have a feeling, I have a feeling. Ja nüüd on paljudel on kuskil mingid tunnetused tekkinud. I also have a feeling. Mul on ka mingi I tunnetus. drink a coffee, I feel something. Ma joon kohvi, siis ma tunnen I midagi. eat too much, I feel something. Kui ma liiga palju söön, siis ma tunnen midagi. I watch an action movie, I feel something. Kui vaatan märul filmi, midagi tunnen. But my feelings are not God. Aga minu tunded ei ole Jumala tunded. His truth will set me free. Tema tõde teeb mind vabaks. What the Lord says is the truth. See, mida Jumal ütleb, see on tõsi. And that's what I must believe. Aga ja seda ma pean uskuma. Repent Kahetsema and believe. ja uskuma. Not just repent, right? Mitte lihtsalt ainult kahetsema. Repent and believe. Kahetsema ja Don't uskuma. believe the lies that come against you. Ära usu neid valesid, mis sinu vastu tulevad. Now, so if I have a problem, Kui mul on probleem, I repent, kahetsen, I believe, usun, by the stripes of Jesus, Jeesuse vermete läbi, I'm healed. olen terveks Then I saanud. thank the Lord, Siis ma tänan and I Jumalat thank the Lord all the time, ja ma tänan Jumalat kogu aeg. right? When I was young, Kui ma olin noor, no symptoms. mingeid sümptomeid ei olnud. Now, Nüüd, I have to have faith. nüüd mul peab usku olema. Hello. Hallo? After 50, you really need a lot of faith. Peale 50 läheb kõvasti usku vaja. And God promised 120 years with no sickness. Ja Jumal on lubanud mingeid haigusi. So, No, we believe. me usume. Say amen. Ütle amen. Now, so it says here, Nüüd siin ütleb, Jesus says, Jeesus ütleb, have faith in God. usu Jumalasse. Trust what he says. Usalda, mida ta ütleb. Don't complain. Don't talk it away. Ära räägi seda kuidagi tühja. Believe that it's the fact. Usu, et see on tõsi. Jesus says, Jeesus ütleb, I've taken your sins. ma olen sinu patud I've taken võtnud, your sickness. sinu haigused I was võtnud, made a curse in your place. mind tehti patuks sinu eest, You are blessed. sa oled õnnistatud. Say amen. Ütle amen. Somebody said to me, you have a generation curse. Keegi ütles, et mul on siis põlvkondade ülene needus. And I said to this cuckoo prophet, Ja siis ma ütlesin sellele prohvetile, I am blessed. ma olen õnnistatud. How can I be cursed? Kuidas ma saan siis neetud olla? Yeah, but this American says. Aga see ameeriklane ütleb If the niimoodi. American says, I really don't believe it. Ja kui mingi ameeriklase poolt tuleb, siis mul on I väga believe raske the seda Bible. uskuda. Ma usun, mida Piibel What the ütleb. Bible says. See, mida The Piibel Bible ütleb. says, I'm blessed. Piibel ütleb, ma olen Then I'm õnnistatud. blessed.
siis ma olen I'm õnnistatud. blessed all the time. Ma olen kogu aeg The enemy õnnistatud. come against me one way, 7 ways he will be destroyed. Kui vaenlane tuleb minu poole ühel teel 7 teed, I jookseb minema. don't believe in curses. Ma ei usu needustesse. I don't believe in demons. Demonitesse ka ei And usu. I don't believe in sickness. Ja haigusesse ei usu. I believe in Jesus Christ. Ma usun Jeesusesse Kristusesse. Say amen. Ütle amen. Why should I believe in the devil when I can believe God? Miks ma peaksin saatanasse uskuma, kui ma saan Jumalasse uskuda? For surely I say to you. Next verse. You didn't tell me the verse. 11:23. 11:23. For surely I say to you, Tõesti, ma ütlen teile, whoever says to this mountain, kes ütleb sellele mäele, be thou removed, kerki ja kukuta end cast merre, into the sea. Just read it. Cast into the sea. kukutatud merre, Does not doubt in his heart, ei kõhkle oma südames, but believe those things he says. vaid usub, It will be et see, done mida whatever he räägib, says. sünnib, siis see saabki talle. So mountains are really the things that are against you. Mäed on need asjad, mis on sinu vastu. Depression, Depressioon, oppression, rõhumine, sickness, haigused, poverty, vaesus, hate, murder, whatever it is. mõrv, igasugused asjad. It's mountains. Need on mäed. And what does Jesus say? Ja mida Jeesus ütleb? He just cursed the fig tree, right? Ta needis viigipuu And it died. ja see kärvas And maha. Jesus says, this is how you live. Nii sa eladki. You speak to your mountains. Räägid oma You mägedele, say what you believe. usud, ütled, mida sa usud. Overcome the devil by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Sa saad saatanile võidu Jeesuse vereväes ja sinu tunnistuse You läbi. rejoice always. Sa rõõmustad alati. You say, thank you, Lord. Ütled, aitäh Jumal, I'm free. ma olen vaba. Thank you, Lord. Tänu Jeesus, I'm healed. ma olen terve. Thank you, Lord. Tänu Jumalale, I'm blessed ma olen all the õnnistatud. time. Kogu aeg, All the time. kogu aeg, Blessed all the time. kogu I'm aeg blessed, õnnistatud. I heard these old songs, blessed all the time, right? I like these songs. They're good. Mulle meeldivad need vanad laulud, et ma olen kogu aeg õnnistatud. Because blessing means everything. Sest õnnistatud tähendab kõike. See võtab kõik enda sisse. Tervenemine, Freedom, vabadus, prosperity, jõukus, protection, kaitse, the blessing of Abraham. Abrahami õnnistus. This is your blessing. See on sinu It's õnnistus. a reality. See on It reaalsus. is yours. See on sinu oma. You are not cursed, Sa ei ole but you neetud, are blessed with the blessing of Abraham. aga sa oled Abrahami õnnistusega And then you õnnistatud. speak back. Ja siis sa räägid, Thank you, Lord. aitäh Jeesus, I feel good. ma tunnen ennast hästi. You say it when you don't feel good. You say it, you feel good when you don't feel good. Isegi kui sa ei tunne ennast hästi, ütled, ma tunnen ennast hästi. You rejoice. Sa rõõmustad. Thank you, Lord. Tänu A Jeesus. brand new day. Iga päev on Only uus päev. goodness and mercy is going to follow in my ways. Ainult headus ja heldus järgivad minu teid. You never complain. Mitte kunagi ära vingu. You don't take the mobile. Ei võta telefoni. I will never call Peter. Oh, Peter, I'm so depressed. I don't know what to do. Ma ei helista, I feel terrible. ma ei helista kunagi Help me. Peetrile, et ma tunnen ennast nüüd nii halvasti ja depressioonis, et aita nüüd Then mind, kuule. Peter, I guarantee he doesn't want to talk to me then. Ja Right? siis ma olen kindel, et Peeter paneb telefoni kinni, ta ei taha muga I rääkida. never say things like that. Ma ei ütle siukseid I asju. never talk to people or complain about nothing. Ma ei räägi inimestega ja ma ei hakka virisema millegi. What do I do? Mis ma teen? I rejoice. Ma I rõõmustan, give thanks. tänan, I speak to the mountain. räägin nende And mägedega. when I speak to the mountain, Ja kui ma nende mägedega räägin, I scream. ma karjun. Because in Denmark, you're not supposed to scream. Sest ma tean, et tegelikult ei tohiks You're karjuda. supposed to be nice. Sa peaksid olema selline hea. So I scream. Seepärast ma karjun. Devil, leave! Saatan, välja. That's not screaming. That's the northern way. Baptist way. Baptist way. Satan, leave. Saatan, mine välja. You have to be careful. Sa pead olema Maybe the ettevaatlik. devil will fight you if you scream too much. Võib-olla saatan hakkab võitlema, kui sa liiga palju But karjud. the truth is, Aga tõde on, the greater one is in you. suurem on see, kes on minu sees. Jesus is alive. Jeesus on elus. And when you wake up on the inside, Ja kui sa and seesmiselt you ärkad speak the word of God, ja räägid Jumala and sõna, resist the devil, siis sa hakkad saatana he vastu. will flee from you. Tema kaob sinu juurest ära. Say amen. Ütle amen. Therefore I say to you, Seega ma ütlen sulle, whatever things you ask, mida iganes sa palud, when you pray, kui sa palvetad, believe usud, that you receive them. siis sa saad vastu. What do you want? Mida sa tahad?
What do you want? mida sa tahad? We don't pray to a dead God. Me ei palveta surnud Jumala poole. We pray to a God that said yes and amen to all the promises. Me palvetame Jumala poole, kes ütleb jah ja aamen kõigile What do you lubadustele. want, right? Mida sa tahad? You have to stir up your faith. Sa pead usku üles You kergitama. have to get real. Sa pead olema Not päris. just, oh Lord, you know what I need. Oh, blah, 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 blah. You Mitte- love me. Well, you don't ask anything. You don't say nothing, right? Sa ei pea olema selline vaga, et oh Jumal, anna mulle seda, sa ju tead, mis mul on vaja, mitte selline vagadus. You have to kick yourself in the butt and wake up and then get real. Anda endale jalaga tagumikku ja hakata päriselt elama. And Ja then you olema have päris. to find the promise. Ja siis sa pead leidma üles need What tõotused. God has promised. Mida Jumal on tõotanud? Because it's yes and amen. Sest need on jah ja aamen. And then you ask God. Ja siis sa küsid Jumalalt. Now, I have many needs in my life. I'm asking God, right? Mul on palju vajadusi minu elus, siis ma küsin Jumalalt. I'm asking God for victory in these different areas. Ma palun Jumalat võitu nendes erinevates valdkondades. I mean, I go to the doctor if I have to go to the doctor. Ma käin arsti juures, kui ma pean arsti juures käima. But I don't trust the doctor. Aga ma ei usalda arsti. I never trust any doctor. Ma ei ole kunagi ühtegi arsti usaldanud. Say amen. Ütle amen. I mean, the last doctor, you know, I don't trust them because it doesn't help anyway. It really don't help, right? Ma ei usalda neid sellepärast, et nendest ei ole mulle abi olnud. I get some medicine, Mulle antakse natuke rohtu, but I still have to believe God. aga ikka ma pean Jumalat uskuma. Okay, the medicine help a little bit, but I have to believe God. No rohi ju tegelikult natuke I aitab, have aga to ma pean Jumalat resist uskuma. the devil. Aga ma pean saatanale vastu I want olema. victory in my body Ma tahan võitu oma kehas and in my life. ja oma elus. I don't want to be like half healed. Ma ei taha siuke poolik olla. I want to be totally healed. Ma tahan poolikult terve, vaid ma tahan olla Totally free. täiesti terve. Totally free. Täielikult vaba. Say amen. Ütle amen. Now, so, he sent his word, Ta saatis oma sõna, the truth. tõde. He took your sins, Võttis sinu patu, your sicknesses. sinu haigused, He was made a curse in your place. tehti siis patuks sinu eest. Now you are blessed. Nüüd oled sina õnnistatud And how do you take the blessing? ja kuidas sa selle õnnistuse If vastu you võtad? think about Jacob, he stole the blessing. Kui me mõtleme Jaakobi peale, siis ta ju varastas selle õnnistuse. And the father said to Esau, too bad, I already gave it. Ja ta ütles siis Eesavile, et no kehva lugu, juba I andsin don't have õnnistuse any ära. more blessing. Õnnistusi rohkem ei ole, sai otsa. That's very bad. No jama lugu. But now God says, Aga nüüd Jumal ütles, Jesus was cursed in your place. Jeesus sai patuks sinu eest, Now neeti sinu I eest. give you all my blessing. Nüüd ma annan sulle kõik oma And you õnnistused become a joint heir with Christ. ja sa saad Kristuse pärijaks. And that means Kristuse kaaspärijaks saad. you Ja see can have tähendab, it all. et sa saad kõik. So I have areas in my life Mul on mõned valdkonnad minu that elus, does not agree with the Bible. mis ei ole mis ei nõustu piibliga. So I understand. Ma saan aru, This area, see valdkond, I want victory. ma tahan võitu seal. I don't want to have my father's sickness, Ma ei taha oma isa haigust, because the world says it's normal. aga sest maailm ütleb, et see on normaalne. No, I don't believe it's normal. Mina ei usu, et see on I normaalne. believe I want my heavenly father's healing. Ma usun, et ma tahan oma taevase isa tervendamist. So I have a fight. Siis mul on väike I võitlus. have to resist the devil. Ma pean saatanale vastu I say, astuma. I want totally health in my body. Ma tahan täielikku tervenemist oma kehas. I want totally blessings in my life. Ma tahan täielikke õnnistusi oma elus. Say amen. Ütle amen. I must resist the devil Ma pean saatanale vastu olema and say what the Lord has said, ja ütlema, mida Jumal on öelnud. because that's how you release the blessing of God. Sest sedasi sa saad need õnnistused lahti lasta enda Jacob, elus. he stole Jakob varastas the blessing. varastas õnnistuse And the father just had one blessing. ja isal oli ainult üks õnnistus. Too bad. Jama lugu. But then we come to God Ja siis tuleme Jumala juurde. and he says, all mine is yours. Kõik, mis on minu, on sinu. Welcome home. Tere tulemast koju. Restoration for the whole body. Tervenemine kogu keha jaoks. Say amen. Ütle amen. Now, so we must be very violent in our faith.
me peame olema väga vägivaldsed oma usus. Not so, Mart Metzler said, you are like potatoes. I don't say that. Mart Metsal ütles, et te olete nagu kartulid. Mina ei ütle nii. He said to the church, you're all like potatoes. I think, wow, incredible. I don't believe that. Mart Metsala ütles oma kogudused, et kõik nagu kartulid. Mina ei ütleks I nii. believe we are sons and daughters of God. Mina usun, et me oleme Jumala pojad ja tütred. And God says, Ja Jumal ütleb, all mine is yours. mis on minu, on sinu. The truth will set you free. Tõde teeb sind vabaks. What do you want? Mida sa tahad? That's the question. See on küsimus. The areas in your life where the devil has destroyed, do you want the freedom? Need valdkonnad sinu elus, mida saatan on lõhkunud, kas sa tahad sinna vabadust? Do you want to stay in the bondage or do you want to be free? Kas sa tahad jääda sidumisse või saada vabaks? Right? If I hear the Calvinist, Kui ma kalvinistide käest küsin, they say, well, if God wants to save you, you can be saved. ütleb, kui Jumal tahab sind päästa, siis sa saad päästetud. That is really stupid, right? No see ei ole väga mõistlik. That means Jesus died for just somebody we don't know who. See tähendab seda, et Jeesus suri ainult mingite inimeste eest, keda me isegi ei tunne. But Jesus died for all. Aga Jeesus suri He kõikide saved all. eest. Ta päästis kõik, He healed all. tervendas kõik. We can believe the Bible. Me peame uskuma, We can Piiblit. act on the word of God me peame tegutsema Jumala sõna järgi, because it's the truth. sest see on tõsi. It works for Baptists, See töötab baptistide it jaoks, works for Lutherans, luterlaste and it works for me. ja minu jaoks ka. This Catholic priest, he came to me and he said, Katoliku preester tuli minu juurde ja ütles, what are you? mis asi sa oled? Are you charismatic? Oled sa karismaatik? I said, no. Ma ütlesin, ei. Are you Pentecostal? Oled siis nelipühilane? No. Ei. What are you? Mis asi sa oled siis? I'm a Christian. Ma olen kristlane. What? Mis asi? You mean there's just Christians? Siuke asi on olemas nagu Yes, kristlane. I'm a Christian. Ja ma olen I kristlane. got saved Ma sain on the päästetud farm farmis. and I'm a Christian. Ma olen kristlane. I believe in Jesus. Ma usun Jeesusesse. I believe the Bible. Ma usun piiblit. That's it. Kõik. I don't want to be in a box. Ma ei taha mingis kastis When olla. Jesus rose from the dead, Kui Jeesus tõusis surnust üles, God went out of the box. Jumal tuli kastist välja. He said, I don't want to be in a box anymore. Ma ei taha kuskil kastis olla enam. I want to be in people. Ma tahan inimeste sees I olla. want to live in people. Ma tahan inimeste sees elada. We are the temple of the Holy Spirit. Ja meie oleme püha And the vaimu Lord tempel. wants freedom in your life. Ja Jumal tahab vabadust sinu It's ellu. like, we belong to God. Meie kõik And kuulume then God Jumalale says, ja Jumal ütleb, I want to liberate you in every area of your life. ma tahan vabastada sind igas sinu elu valdkonnas. I want you to rejoice Ma tahan, et sa rõõmustaksid, because the battle is won. sest lahing on The võidetud. devil is defeated. Saatan on võidetud, Jesus is Lord. Jeesus on issand, He's alive. ta on elus, You are alive. sina oled elus. Say amen. Ütle amen. That's why we should never accept any kind of defeat. Sellepärast me ei peaks ühegi kaotusega leppima. Some say to me, you have to be more nice. They say to me, Sa pead olema parem ja siukse viisakam. I'm already nice. Ma olengi juba väga tore. Maybe not like you, but I'm nice. Võib-olla mitte päris nii selline nagu sina, aga ma olen ise, mina. Nice. See on minu kohta tore. This is me nice. See on mina tore. They mean I have to be like a chicken, right? Või kas ma pean olema nagu kana? Hallelujah. Halleluja. Forget it. I don't believe in the chicken. Unustage ära, ma ei usu kanasse. Kill the chicken. Kanal pea maha. I want to be free. Ma tahan olla vaba. So, no, come to this box. You must be in the box. Sa pead olema kuskil kastis. Tule siia kasti I sisse. don't want the box. Ma ei taha kasti sees I olla. want to live in the Holy Spirit. Ma tahan elada pühas vaimus. Let it flow. I got a sweater now. Let it flow. And Peter got one too. Neil on siis sellised jakid, kus on kirja let it flow. And it's really true. Ja see on tõsi. We let the power of the Holy Spirit move. Me laseme püha vaimu väel liikuda. We pray for the sick. Palvetame Cast haigete out eest. devils. Ajame need kurjad vaimud välja. And we have fun. Ja lõbutseme ka. No, join the box. Ei tule kasti. Be serious here. God is very holy. Sa ole nüüd tõsine, Jumal on väga püha, But as God is, you are in this world. aga Jumal on täpselt nii, nagu sina oled siin And maailmas. he's free. Ja ta on vaba. Jesus is free. Jeesus on vaba. He was very rebel against religion. Ta oli väga mässav igasuguse religiooni vastu.
Say amen. ütle amen. All the Pharisees, they want to kill him all the time. Kõik variserid tahtsid ta kogu aeg maha lüüa. No, you have to be like us. Sa pead olema nii nagu meie. And he was totally opposite. Aga ta oli täpselt risti He healed vastupidi. all. Ta tegi He loved all. ta tervendas kõik, He had armastas party kõik. with the sinners. Ta istus patustega. It was incredible. Ta oli täiesti uskumatu. No, this is wrong. This is wrong. Ei, nii ei tohi. And Jesus says, you've seen me, you've seen the Father. Ja Jeesus ütleb, kui sa oled mind näinud, oled näinud isa. Jesus is a good God. Jeesus on hea Jumal And he's alive. ja ta on elus. Now we're going to pray for everybody. Ja nüüd me palvetame kõigiga. Father, in Jesus' name, Jeesuse we nimel. thank you, Lord, Me täname sind, that the issand, price has been paid on the cross. et hind maksti risti peal. That you took our sins Et sa võtsid meie patud and our sicknesses. ja meie haigused And by your stripes we're healed. ja sinu vermete läbi on meile I terveks thank you, tulnud. Jesus. Tänu Jeesus. We don't add to your work, we just believe it. Me ei pea sinu sõnale midagi juurde We lisama, me usume believe seda. what you have done. Me usume, mis sa And oled we teinud stand on the truth. ja me seisame tõe peal The truth that sets us free. ja tõde teeb meid vabaks. And we rejoice Ja always. me rõõmustame In alati Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Aamen. Okay. Now the worship team come forward. Nüüd ülistusmeeskond, palun And tulge then ette we're going to pray. ja nüüd palvetame. And all the Baptists said amen. Aamen. Praise the Lord. Kiitus issandale. So you're welcome forward. Everybody come forward now. You need healing, whatever you need. Come forward now. And then let's get drunk in the Holy Spirit after that. Nii, kes vajavad eespalvet, tervenemist, tulge julgelt ette ja saage püha vaimu täis.